Abebembezi bishomerere binamaskongo byombeko birebi byaba byahwire nibyija kweraho kumaraho mu ijurano rw'abeji ombibina. Katamba Primary School tuina abana runana asatu na mwenda. Awaba inti abana runana asatu na mwenda tubere tuine classes gibwamo abana biza government class 2 kandi ziri class 1 zitakusobora kwa moderatinga abana bona. Okutongoza Okwombeka classrooms 2 haisomero lya Katamba kandi ekyombeko ekikujja kuombekwa kurungi muno na tarazo ekikujja kutwara miriyooni 10 haisomero hanu Katamba abana baitu basobole kusoma. Mukuru w'ebyobwegisomo Kyegegwa district ashabire contractor w'umurimo wo gukurinda abakozi bo butatabeji ombikorwa byombonano okutoroboza abana na munono n'abaisiki ekyo tetukukyenda kukigura omwisiki hano atwayirenda y'abakozi ababaire bakolanka haisomero kandi abazaire na school management ninyo liso hati tuenda safe learning environment kandi space twagiteka on shelter hati inyo night tuenda twatanza turolo mwana yayeboneza muri misomero passing ija kwijja kasala bali safe learning environment kwika kintu automatic. Bwanyuma bebembezi bagumize mubaza hirwa reri ya Migongo Health Center ya kabiri kandi uko batungwize yo kuombeka maternity ward erikuza kumaraho miriyooni 225. Wini cyakwire kasibayo umuhezi wa RDC wa district ya Kyegegwa higire contractor ukora umurimo murungi kandi agukora umbwire terana contractor ninga shini mugumisa ngo akora umurimo murungi muno kandi hatukurigiro ko nareba ayombekireke n'abantu ba Migongo nindeba ngo babeireho contractor ngo nayombeka. Emirimo y'ijona nayo gukorerwa umbwire obwa mezi mukaga gonka umuganda wa contractor bakwasibwa umurimo gwo gukora urwuto rwa kakari Okwombekirwa rya Mwongera Health Center ya Kashatu okwombeka uburaro bw'abashaho hari ubutoha Health Center ya Kashatu hamwe no kwombeka ishomero rya Magambo Seed School bashabirwa gukora umurimo murungi ahariza project zona. Ebi bigambirwa bw'abebembezi ba Rubirizi district bakwatanise na Ankole Civil Society Forum babiri n'barambura aho project zahika. So dinemu projects zo kwombeka amarwaro projects zo gukora imbuto no kwombeka amashomero. So stakeholders bona aba district then tuinemuna na civil society organization yatwigitaho tukabasa ku monitoringa project says engineers bitu bari no supervising emermeji on almost on a weekly even a daily basis. Want to have quality work says emermeji turi hemu ebebonerire kimwe munonga etari compromised etari shode okurambura okukore kirengwe mwahamerumo eriyo nekorwa mpora ekiri kubasa kureta project zachererwa icyo kurebera izoberi twijana akacikwa ka district integrity promotion committee act supportinga under GIZ kureba ngo districts zabasa kurebuza sentes kubazitiwe mu government on projects stars menazo twine yamane kusengayo nenzura teganisa munonga kanekindi omuhanda enzura yagwa tukufuna material n'umurundi n'ogwa. Gasha kwa Filipo Murangira na Onesimus Ndianabo.